Reka nkwifuriza ibihe byiza wowe ukomeje gukurikira gahunda n'ibiganiro bya Intare TV. Niba utarakora subscribe, nkushishikariza kuba wayikora kugira ngo utazajya ucikanwa n'amakuru mashya kandi agezweho kandi ku gihe. Ibyo byose nta handi wabikura usibye hano ku Intare TV. Makuru akomeje kuvugwa hirya no hino ku isi. Ihuriro ry'Inteko zishinga amategeko ku isi ryanze ubusabe bwa Kongo bwo kwamagana u Rwanda. Iyi ni imwe mu nkuru ziri mu mitwe y'ibinyamakuru bitandukanye, aho abagize ihuriro mpuzamahanga ry'abagize inteko zishinga amategeko ku isi IPU batoye bamagana ubusabe bwatanzwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko kwamagana u Rwanda barushinja gushyigikira M23. Ni mu matora yabaye ku cyumweru mu mujyi wa Manama muri Berhane, ahateraniye inteko rusange y'146 ya IPU. Ubwo nibwo imirimo y'inteko yari itangiye. Umudepite wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Andre Mbata Mwangu yahagurutse atanga icyifuzo cy'uko ku ngingo zihutirwa bagomba kwigaho hajyaho isaba u Rwanda guhagarika gushyigikira M23, gushotora Kongo no guhagarika ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu ku butaka bwa Kongo. Mbere yuko abitabiriye batora bemeza cyangwa se banga ubwo busabe, ijambo ryahawe Senateri Nyirasafari Esperance uhagarariye intumwa z'u Rwanda zitabiriye iri huriro, aho Nyirasafari yavuze ko ibyavuzwe na Depite Mbata ari ibinyoma bidafite ishingiro bigamije guhishira ubushobozi buke bwa guverinoma ya Kongo mu gukemura ibibazo igihugu gifite. Aho yagize ati ibi birego bififitse agamije kuyobya iyi nteko ku mpamvu za nyazo z'amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingaruka zabyo ku mutekano w'ibihugu bahana imbibi harimo n'u Rwanda. Aho Nyirasafari yongeyeho ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icumbikiye imitwe yitwaje intwaro isaga 120 kandi yose igira uruhare mu guhungabanya umutekano mu karere. Agaragaza ko guverinoma ya Kongo ikwiriye gufata inshingano zo kubazwa ibibazo byayo by'imbere mu gihugu, aho guhora bikekwa ko mu Rwanda ibyananiranye iwabo, baho guhora begeka ku Rwanda ibyananiranye iwabo kubera imiyoborere mibi. Senateri Nyirasafari kandi yagaragaje ko Kongo ikwiriye guhagarika imvugo z'urwango zibasiye abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, by'umwihariko Abatutsi, no guhagarika ubwicanyi bubakorerwa. Aho yagize ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwiriye gushyira imbere igisubizo gishingiye kuri politike aho gushyira imbere ingufu za gisirikare. Inzobere za Loni ziherutse kugaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR mu guhangana na M23, nyamara azi neza ko FDLR ari umutwe ushingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside. Yakomeje agira ati nyuma yo kwica Abatutsi basaga miliyoni muri jenoside mu Rwanda, iracyakorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifatanyije n'igisirikare cy'icyo gihugu, ikaba ari ikibazo ku mahoro n'umutekano w'u Rwanda. Yagaragaje kandi ko amahoro arambye mu karere adashoboka mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idashaka kurandura FDLR. Aho yagize ati nta mahoro arambye yaboneka hatabayeho kurandura FDLR. U Rwanda rukorana n'inzego zitandukanye mu guharanira umutekano urambye mu karere, ariko ntabwo twakwemera ko umutekano w'u Rwanda wirengagizwa. Hahise hakurikiraho gutora ubusabe Kongo yatanze maze abadepite bagera kuri 75 banga kuwushyigikira, mu gihe abandi 48 aribo bawushyigikiye naho 700 barifata. Ibyo byatumye ubwo busabe buteshwa agaciro, kuko kugira ngo umwanzuro utorwe hari hakenewe 2/3 by'abatoye. Biteganyijwe ko iri huriro ry'inteko zishinga amategeko ryatangiye kuwa gatandatu tariki 11 Werurwe, rizasoza imirimo yayo ku munsi w'ejo tariki 15 Werurwe uyu mwaka wa 2023. Mu yandi makuru rero akomeje kugenda avugwa hirya no hino ku isi, nakubwira yuko mu nkuru zigezweho mu Rwanda nuko Perezida Kagame
na Infantino batunguye ku mugaragaro abantu bafungura stade yiswe Kigali Pele Stadium. Perezida Paul Kagame na Gianni Infantino uyobora FIFA bafunguye ku mugaragaro Kigali Pele Stadium. Ni umuhango wabaye kuri uyu wa gatatu tariki 15 Werurwe uyu munsi mu mwaka 2023. Stade yahoze yitwa iya Kigali yatashywe nyuma yo kuvugururwa. Uyu muhango nyuma yo kuvugururwa muri uyu muhango rero irakinirwaho imikino itandukanye y'irushanwa rihuza amakipe y'abakanyujijeho nka kimwe mu bikorwa bishamikiye ku nteko rusange ya 73 ya FIFA iri kubera i Kigali. Imirimo yo kuyivugurura yatangiye tariki 4 Mutarama uyu mwaka 2023. Mu byayikozwemo harimo gusimbuza tapi yari irimo, guhindura igisenge, kuvugurura umwambaro, gusiga amarangi mu mfuruka zayo zitandukanye. Perezida Paul Kagame we yishimiye ko perezida wa FIFA Gianni Infantino kuri iki gikorwa, aho yagize ati iyi stade aho yagishimiye abaje bose bavuga ati iyi stade ni stade nziza cyane, ariko stade ya Kigali iherereye i Nyamirambo yahinduriwe izina yitirirwa umunya Brazil Edson Arantes do Nascimento Pelé. Ni icyemezo cyafashwe nyuma y'urupfu rw'uyu munyabigwi witabye Imana tariki 29 Ukuboza uyu mwaka 2022 azize uburwayi. Ibihugu bitandukanye byagiye byitirira Pele zimwe muri stade zabyo nyuma y'uko bisabwe na perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino ubwo yari mu muhango wo kumushyingura ku tariki 3 Mutarama uyu mwaka 2023. Pele afatwa nk'umukinnyi wa mbere wabayeho mu mateka ya ruhago ku isi, yakinnye igikombe cy'isi inshuro 4, agitwara 3 zirimo mu 1958, mu 1962 no mu 1970, aho yatsinze ibitego bigera muri 12 mu mikino 14 gusa. Yatsinze ibitego 1281 mu mikino 1363 yakinnye nk'uwabigize umwuga. Ngayo nguko makuru akomeje kuvugwa, mubwira ko iyi ngiyi ari Intare TV ukomeje gukurikira. Komeza ubane natwe umenye amakuru mashya agezweho, kandi nkwibutsa ko niba ukeneye inzu, ikibanza, wifuza kugurisha, gukodesha, ushobora guhamagara sosiyete imwe, kompanyi imwe yonyine, iyo NAP ikagufasha kubona inzu nziza igezweho kandi ku mafaranga make, yewe n'ibibanza byose biraboneka. Bahamagara kuri nimero yabo ariyo 0788488622. Mukomeze mugire ibihe byiza.